ništa, ušla je u rađaonu, tako da valjda će brzo roditi. Pošto znam sebe, vjerojatno ću pustiti koju suzu, kad vidim bebu sigurno, kad saznam ne znam šta ću napraviti, a iza ću možda nazdraviti s prijateljima jednu čašicu i to je to. Jako sam zadovoljan, pošto sam prvi put s njima, pošto oni nikad s menom nisu radili, pošto to ipak ratari iz nižih liga koji nisu dovoljno obučeni, a ispruži ruke uvijek, lopta mora biti u vidokrugu. Danas nisam otišao s ostalim igračima na trening, imam tu ozljedu. Čekam trenutno fizioterapeuta. Mislio sam da imam tu svoje mjesto i u završnih 11 za završnu utakmicu. Šta je jako bitno u nogometu? Prevencija ozljeda. Kako igrač može trenirati svaki dan? Tako da predviđa trener zajedno s vama. Ti ćeš ići vamo unutra, a ti ćeš tamo uz liniju. Idemo! Opa! Šibaj! Prvi put se susrećem sa profesionalnim trenerima i da nam neko može približiti sliku profesionalnog nogometa. Moraš predvidjeti prostor. Znači, gdje ćeš ti oduzeti loptu, gdje ćeš distribuirati. Znači, nije cilj samo oduzeti loptu i šta? Uzeo sam loptu, šta uzet ću loptu i na kući. Bez truda nema ništa. Sve u životu ti je tako. Prema tome, samo rad i isplati se rad. Kad tad. Nogometaši uglavnom preferiraju šminkerski stil, rekao bi to, ali evo, na primjer, ja nisam jedan od takvih. Nisam baš neki, ajmo to reći, patnik na marke. Ono što mi se svidi, rekao sam, što više boja, to je meni bolje. Prije dok sam bio manji, volio sam šarenilo. Nije mi bio toliko bitan brend. A danas mi je to malo važnije. Ne mogu reći najvažnije, ali dosta važno jer brend nosi određenu kvalitetu materijala i ima neku veću dozu ljepote. U zadnje vrijeme nogometaši su se dosta počeli mijenjati što se tiče fizičkog izgleda. Svi su zaokupljeni sad društvenim mrežama, slavom, uspjehom, popularnosti. Dok to prije nije bio običaj, prije je bilo samo da se igra nogomet i da se prođe u sportskom duhu. Moj stil je dosta raznovrstan. Ja sam svestran, volim probavati, volim kombinirati. Nisam puno kolorističan tip, volim držati jednostavnost, crno, bijelo, sivo. Što se tiče robe, nije bitno da mi je markirana, imam par marki, ali mislim što mi se svidi uzmem. Ne volim ići u šopinge, izbjegavam to u što širem luku. U šoping odem spontano, desi se dosta često, možda 1-2 puta tjedno. Evo, ja sam prvi put u 3 godine sebi obrija noge, inače to ne radim. Mislim da nije baš toliko potrebno to za nogometaše, možda se bolje osjećaju, ali to ne utječe na ništa, kao na primjer na bicikliste ili plivačima kojima znači to puno. Uglavnom depiliram se po ljeti, depiliram noge, bikini zonu. Prvu tetovažu sam napravio sa 16 godina za svoga oca. I poslije toga to mi je dala mama dopuštenje jer sam bio maloljetan, a poslije toga sam joj samo došao kući sa drugom tetovažom i ona po tom pitanju ne može napraviti ništa. Rekla je, to je tvoje tijelo, radi šta hoćeš. Na sebi nemam nikakvih tetovaža i mislim da ih neću imati u budućnosti jer mislim da smo stvoreni na sliku Boga kako nas je On zamislio. I sad da mi tu nešto dodajemo, mijenjamo, to bi sve bilo dimenzija više, a mislim da nitko nije iznad njega.
Na moj stil je najviše utjeca Ronaldo, mada ne kopiram ja većinu toga. Evo, na primjer, imamo sličnu frizuru, ali radim je zato što mi najbolje pristaje uz glavu. Dok sam bio u srednjoj, ja i prijatelji zabave smo bili na nekim castingzima modnim, tu su nas prihvatili, održali smo jednu reviju, možda jedno snimanje. Sada, ako bi mi se ponudilo, to sve ovisi ko i kako. Ako je neka sportska marka, zašto ne? Kod žena mislim da ulogu igra fizički izgled, ali ne toliko koliko dobra priča i dobar parfem. Dobro, dečki, danas nas čeka jedna lijepa utakmica, 2 puta po 30 minuta. Do sad smo već u nekoliko navrata igrali. Jeste li zapamtili na čemu inzistiramo? Šta su osnovne postavke u igri koje morate poštovati? Kompaktnost linija. Ono što želim malo više vidjeti kod vas, to je ona muškost na terenu. Nemoj da budete ko udarite neko, nemoj mi ležati dole. Nemoj gubiti vrijeme dok ti ležiš, mi imamo igrača manje, jel' tako? Hoće se bol smanjiti ako ležiš? Neće. I taj stav unutar igre je vrlo važan. Da ti tim dojmom osobnim djeluješ i na protivnika, da si ti taj muškarac koji je tu na toj poziciji spreman odradi svoj zadatak. Preko tebe se neće proći. To ću vidjeti od svakog od vas pojedinačno. Sad će vam trener Kožul dati zadatke. Kad trebaš izaći, hoću da čujem ja. Znači, ovu muškost. Ja. Kad izađem ja, izađeš na igrača, oni znaju da je korekcija i to je to. Nema moja tatina, ej ti ćeš, nego kad se javljaš, javljaš se od sebe. Ja. Ja, izađeš, drugi moraju korigirati. Igramo 2 puta 30 minuta. Drži se ovih postulata koje je trener rekao i koji su ovdje napisani i idemo dati sve od sebe, pokazati da smo usvojili ova 4 dana. Ne želim vidjeti nikakvu negativnost na terenu. Vrlo važna stvar, nikakvo komentiranje suđenja. Nemojte mi vi govoriti moj aut, njegov aut, korner za mene, ja sam, nisam. Toga nema. Života! Kreni, ajmo, raširi se, namježnosti, raširi se, ej! Vidi se da su tu najbolji amateri iz Hrvatske i još nas čeka 2-3 tjedna rada pa ćemo imati još bolju sliku. Bravo! Dubina vrgi. Pa tek je prva utakmica, mislim da će nakon nekog vremena sve to doći na svoje. Ja sam Marija, došla sam gledati svog dečka Božu iz Vrlike koji igra u Hrvacama i zadovoljna sam njegovom igrom koji uvijek i podrška sam mu u svemu i nadam se da će uspjeti. Naravno da je puno lakše uz podršku s tribina igrati. Ja mislim da on ima velike šanse pobijediti zato što nisam nikog upornijeg nikad vidjela i ima talenta, a definitivno volje i želje. Pa i nema neka velika očekivanja, ne znam. Igraj! Ovo je vrijeme dokazivanja, svako ide maksimalno, naravno da treba paziti na svoje kolege, ali sve je to u žaru borbe i igre. Ide! Pa čvršće! Zaustav igru!
Zakašnjeli start stopera na moju desnu nogu jednostavno, cijelom težinom je stao na moje stopalo. Sutra ćemo vidjeti kada prespavan, je li nešto gore ili je samo nekakav udarac ili da li me nagazio i to je to. Šta je bilo, dragi? Te zahvatio, je? Točno me ugazio na nogu cilj. Dobro, bit će mala ogrebutina, to će oteći, ali možeš s tim igrati, ajde. Malo mu samo zaledi, ide unutra, ajde. Pa malo sam potrešen s tim da sam ovdje došao da me se primijeti, ali ništa, glavu gore, idemo dalje. Zaustavi ga, Mario! Spreman je, može nastaviti. Pošto međusobno igramo da trebamo paziti jedne na druge jer na kraju odabrat ćemo samo najbolje, tako da bilo bi šteta da se sad dobar igrač povrijedi. A nastavi agresivno! Tako je, nastavi! Idemo Ramljak! Ne mogu, samo ću gore napraviti. Ne možeš, okej. Ajmo Barada. Kad sam ozlijeđen, to mi je frustrirajuće jer sam navikao da svaki dan treniram s momcima i da nešto radim, tako da mi je teško se malo priviknuti na to. Svako radi svoj posao, ekipa izbaci pojedinca, a kada kreneš solirati onda se to brzo vidi i brzo te eliminiraju. Kao i na svakom poslu. Ma bravo naranđasti! Bravo Hamzagić! Bravo Hamzagić! Bravo Hamzagić! Bravo! To je to, vidiš kad se smiri, to je to. Dati 3 gola je jako dobar osjećaj. Mislim da ne bi to bilo moguće bez ekipe. Kako se kaže, ekipa ističe pojedinca i to se, ja mislim, danas dogodilo. Bravo za blok! Kad utakmica završi da oba tima daju puno golova, po meni to osobno nije dobra utakmica, jer utakmica je dobra ako bude manje golova, na primjer 2-1 ili 1-0, jer tada se vidi da su oba dvije ekipe kompaktne i da su baš skroz u utakmici. Za prvu utakmicu mislim da je bila jako dobra utakmica, dobro smo odigrali. Jest da je bilo puno grešaka, mislim dosta grešaka što je očekivano za prvu utakmicu u pripremama, ali eto, odradili smo svoj posao i idemo dalje. Dobar dan. Volim biti u shopping centru ili u shoppingu do neke određene mjere, ajmo reći 20 minuta, sve ostalo mi je naporno i izbjegavam to koliko god mogu. Ja sam jedan od rijetkih muškaraca koji baš često ide, ne sad u shopping, nego idem baš po dućanima, volim šetat. Ne volim nikog vući sa sobom, jer onda imam osjećaj da nekog tlačim. Super. Dobro, možda košulju neki? Da, košulju bi ja skombinirala ovu. Najviše preferiram sportski stil, ali ponekad se volim obući nešto ozbiljnije. Reakcije su dosta pozitivne, dosta ljudima sam ozbiljan u tom dijelu, ne bi nikad rekli da ću ga obući, ali kad ga obučem dobijem dosta pozitivnih kritika. Pa ja sam se inače u zadnjih par godina, kako razmišljam unaprijed, vidio sam se na nekoj funkciji, tako da uz to je adekvatno odijelo. Evo sad sam krenio nogometnim stopama, tako da zato mislim da sada u skorije vrijeme neće biti prilike, ali volim tu i tamo preko rive obući neki sportski džir odijela. Ljubitelj sam. Ako bi stavili plave hlače, tamno plave hlače, onda bi ove po nijansi jako lijepo se slagale sa kombinacijom gore, ove nam se možda malo tu. Rijetko idem u shopping, obično mi
Mama kupuje odjeću i obuću, obuću ja sam kupujem, ali uglavnom i mama kupi majice i tako to. To nisam ja zapravo, to oblačim samo eto da ispoštujem tog nekog gdje idem. To jednostavno nije moj džir sad trenutno, dok sam još, ajmo reći, mlad, dok sam još dečko. Nisam došao u te godine ozbiljne da mogu nositi odijelo. Ja se osjećam dosta muževnije i paše mi nositi odijela, nekako ne osjećam se kao neki dječačić, nego kao neki ozbiljan muškarac. Iskreno ne znam šta će biti, ali svakako ako budem morao nositi odijela, obući ću ih. Meni su odijela dobra, volim ih čak i nosit. Nosio sam ih u 2 prilike, jedanput na maturalnoj večeri i to odijelo mi se baš onako dopalo. Volio bi da imam sponzora, idol mi je Cristiano Ronaldo, on trenutno ima svoju marku. Moj stil je dosta svestran, volim i sportsku odjeću, volim i odijela, dosta često nosim rebatinke, tako da svega pomalo. Javilo se već prije da je gladno. Da je gladno? Da ne da ništa jest. Šta ti šef kažeš? Skoro 15-20 sati čekamo, tako da stvarno se sad nadam da je ovo zadnje i da će ovo stvarno, kako je rekla, brzo sad sve bi gotovo. Dođe zapad. Ček. Ej! Nemoj zezi, kada? Aj, ja sam da. Ide na carski. Ide na carski? Da. Šta to znači? Plače, ide na carski, nije... Provali se porodi, nije išlo, ono... Postala opasnost, ajmo reći rizičan porođaj je bio. Meni prije bija rodila Boga. Bebe. Ajde Jure, izlazi više, sve je tu lepi Petra. Dolazi. Sigurno sam malo nervozan, ali eto, tu su ljudi da me malo utješe i da kažu da nije to ništa strašno, tako da mislim da će biti ok. Na Marsu. Čestitam, čača! Je, babi. Čekaj, ne znam šta bi vam rekao, nekako sam... Sve je u meni pomišano, ne znam, ko da sam osvojio finale Lige prvaka i najbolji sam igrač, eto tako, a u glavi mi je cirkus. Aj, čućemo se, aj. Može, ajde, oće, ajde. Sve je dobro, gotovo je. Se rodio mali. Vaš koga si
ja sam evo osjetio na svojoj koži da je to jedan predivan osjećaj i da bi ga poželio svakome, ali da je čekat lako, nije. Kakav god muškarac bio, mislim da napatio sam se ovih 10 sati, ali eto, treba biti čvrst i to je to. Kakav će biti susret, to ćemo vidjeti. Ja mislim da će biti emotivan, ali vidjet ćemo. Ni na kraj pameti mi nije bilo da će biti doček nešto, mislio sam da ću doći na običnu neku večeru. Kad sam ušao, baš sam šta za tečenj, srce mi je puno i stvarno hvala svima. Ne znam ko je ovo organizirao, svaka mu čast. Za Bilog Tića Juru, nagrada za našeg Ivana. Opiši nam događaj. A događaj je bio jako i sad je stvarno sve odlično. Jure je živ, zdrav, načat ću naravno. Bude li namater, neće biti dobro. I to je to. Obućemo ga u bilu boju i hvala vam na ovom dočeku, malo sa za tečenj. Siguran sam da je ovo njemu velika motivacija za daljnji razvoj njegove karijere, jer sad u stvari ima još jednog člana obitelji za kojeg mora skrbiti, za kojeg mora dati samog sebe. Nisam imao tu mogućnost da budem doma kad mi se mala rodila, jer sam igrao bio vani. Sigurno da drugačije gledaš na neke stvari i da se promijeni puno toga u životu, ali naravno na bolje. I samo mogu mu poručiti ovim putem da uživa u ovim trenucima jer to je stvarno neopisiv osjećaj. Baš sam presretan i sigurno da mi je to jedan motiv za dalje i da se još bolje pokažem. Evo, stvarno pokazali smo mi ovdje svi podršku, jednu lipu gestu i da samo na ovome ostane uspomena mi je lipa za cijeli život, a kamoli da se iz ovoga nešto više izrodi. Ajmo za Juru jedan pozdrav, utakmica! Može. Ajmo! Utakmica života! Život u zajednici nije lagan. Puno ljudi različitih pogleda na život. Ja sam uistinu ponosan na vas kad vidim koliko ste brzo konektirali, iako ste vi konkurencija u biti svaki jedan drugome, je li tako? Uvijek imajte na umu. Jeste konkurencija jedan drugome, ali neka ta zdrava konkurencija donese nama svima jednu zajedničku radost i veliku pobjedu. Je li u redu? Ovdje, a to sam želio i s tobom pričat, naićemo na mogući problem. Jer smo u situaciji da ćemo imati samo jednog pobjednika.
I sad je pitanje u kojem trenutku će se dogoditi to da nam kandidati počnu iskakati iz okvira onog zajedničkog života i natjecateljskog duha da bi priskrbili sebi tu nagradu. 15, idemo ritam. Bez nogu, samo ruke, samo rukama oštro. Došli su momci, oni igraju zajedno utakmicu. Oni igraju jednu utakmicu praktički za sebe. Svak želi pobijediti. I sad ćemo vidjeti. Sad dolazimo do iskušenja i oni dolaze. Nakon naših izjava, gdje se već počeli otkrivati pojedine igrače, jer do sada je sve bilo tajno. Interesantan je igrač, Leko. Vidi se da je školu prošao. Baš tu ima dva zadnja igrača fenomenalna, ovaj Nik Palj. Sa ovim malim Mrkićem, to je jedna snaga dobra. Mali se, neće malo porijede, iako je igra cijelu utakmicu, dobro je. A to ti je još jedan pokazatelj. Karakter, nije sklon odustajanju, iako je riskirao jako puno. Jesi ti primijetio ikoga ko nije onako pozitivno usmjeren, ko sebe distancira od te pozitivne konkurentnosti? Ja nisam ni jednog. Možda neko izleti, ali ne bi mu se uvukao u kožu ako izleti. Ako izleti, izletit će. Ako izleti, izletit će. Sviđa mi se s njim igrati u veznoj liniji Toni Mrkić. Nismo, znači, iz Zadre, mi smo igrali u jednom klubu zajedno, ali nikad u životu, da smo baš zajedno, stariji od mene, a mlađi, nikad nismo zajedno igrali. Evo, prvi put smo ovdje se skupili i pašemo jedan drugome i to vidim. Kad me neko od mojih suigrača ometa u igri, osjetite jedno razočaranje, jer ipak smo mi tu jedan tim i htjeli bi pomoći jedan drugome, eli? Mene to toliko razočara. Ja bi njega u top stavio i sad bi ga, to ja ne mogu, samo se nervozan sam sad. Na ovom terenu me niko nije uskratio neku, u bilo kakvoj situaciji nije mi niko uskratio u ničemu. Zato što smo sad svi još relativno novi, još se nismo upoznali, još nismo shvatili kome je konkurencija, vjerojatno tako to uvijek bude. I ja mislim da to glavni razlog za sad iskreno, ali ja se nadam da toga neće biti. Ja ću prvi krenuti od sebe i dati sve od sebe da ja ne budem taj i sigurno neću biti. Uvijek gledam, to mi stari dosta prigovara, kao kad ima šansu za zabiti gol, uvijek asistiram drugome i onda on meni kad dođemo doma gleda utakmicu kaže kao zašto nisi ti puca kad si mogao zabiti gol, kao golovi se pišu, kao asistencije, znaš, ona kaže njemu, tata, samo jednu stvar ti kaže. Kad ti jedan zabije gol, kao on se veseli, kad ja asistiram, znači dvojica se veseli, ja asistiram i zabija, više nas je. Koji put malo i promašiš loptu pa ga klepiš, neće više nikad doći. Nažalost, ja sam dosta puta pogodio Štimca u glavu zato što ima veliku glavu i onda bi ispred mene odija balon, ja bi vikao pusta, ali ne smije nikad obrambeni igrač, ne smije pustiti balon kamo na glavi i onda bi i čak i njega udarija i balon zajedno. A možda smo ga koji put opametili. Mi smo imali jednu specifičnu situaciju, pogotovo kad smo igrali za Hajduk, da li u bivšoj Jugoslaviji, da li u Hrvatskoj našoj, pogotovo kad smo bili u Splitu. Nas je bilo 10-12 iz Splita. Bilo je nas koji smo bili iz ulice, bilo je nas koji smo bili vjenčani kumom jedan drugom, koji smo bili kumovi na krštenjima djece naše. I mi smo zajedno se družili, praktički po čitavi dani bili zajedno. I nama je bilo puno lakše. Mi smo imali puno bolje uvjete za jedan zajednički život, komunikaciju, druženje i onu platformu koja je nužna za dugogodišnje ili vječno prijateljstvo. A kad vidite danas te igrače u ovim našim momčadima, oni su prolaznici. Oni su tu na 6 mjeseci, godinu dana, čudesno ako se neko zadrži duže od toga. I teško je kroz to razdoblje imati prijatelja za čitav život ili ga stvoriti. Ajmo! Treće mis... Krimi ako nije dobra. Hvala. Hvala. Dva povrijeđena još. Znači vi nosite stvari. Mi ne nosimo. Vi nosite. Ne znam.
Vidimo se! Ajde ti padne, ti mi platite ovu oči. Kak ste? Neki on mene stavio unutra, neki. Evo, ja navijam za Cibalju jer je to klub iz moga grada, iz Vinkovaca, a njen najveći protivnik i rival jest Osijek i to je poznati Slavonika kao slavonski derbi i tu su onako dosta visoke tenzije kad se igra. Vrapče i Dubrava, ta dva kluba koje sam zadnje igrao, to su dva kvarta u Zagrebu gdje su velika rivalstva. Jedan je s jednog kraja grada, drugi s drugog i uvijek bude navijača i gostujućih i domaćih i bude dobra atmosfera. U Bosni su ta rivalstva, ajmo reći, malo divlja. Svaka utakmica, svako gostovanje je na nož, protivnički navijači su vam praktički za vratom, tako da je dosta teško igrati. Osobno sam imao iskustva da je došlo i do fizičkog obračuna, pa nas je policija morala odvesti sa stadiona. Igrati u takvim okolnostima meni osobno daje još jedan dodatni motiv. Prešao sam iz redova Cibalije u redove Osijeka. A je, bilo je ono na početku, onoj prijatelji, a di si još tamo, izdajica, ali to je sve bilo pod znakom šale, jer nogometni put, ajmo reći, ne bira. Da dobijem ponudu iz Hajduka, razmislio bi o njoj. Dinamo mi je klub za koji navijam i sve je jednostavno u životu. Odgajan sam u tome. Usudio bi se reći da kod nas ovi odnosi sjever i jug prelaze granice sporta. U redu je da postoji rivalstvo, bože moj, zbog toga se igra nogomet, ali smatram da nema potrebe za ovim podjelama, tučnjavama. Svi smo mi tu konkurencija, svi 30 igrača imamo isti cilj, ali kao što svi treneri tu govore ovih par dana što smo tu, da kolektiv izbacuje pojedinca. Mislim da nema tu nekog rivalstva između nas. Naravno da nogomet je momčadski sport. Ko nije htio igrati momčadski sport, mogao igrati, ne znam, šah, tenis. Ali onaj tko je došao u momčadski sport zna da mora jedan za drugog poginiti, staviti glavu gdje neko ne bi htio nogu staviti, da, što bi se reklo, da cijela ekipa ne bi trpjela zbog jednog ili dvojice. Mi kao nogometaši uvijek je nama budno to rivalstvo, zdrava konkurencija, što je nešto jako dobro. Tako da ovaj team building će to pojačati i nadam se da će nam biti dobro. Sigurno da nas zbližavaju ove aktivnosti van treninga i van kampa općenito. Zbližavamo se zbog toga što smo mi ovdje jedni radi drugih. Pa do sad nisam imao iskustva nikakva sa paintballom, ali jedno čekam i veselim se da iskusim tu žar. Poprilično imam iskustva u paintballu, igrao sam ga dosta puta i veoma je zabavan. Smatram se timskim igračem, bar po pitanju ove igre. Sad, koja je prevaga, ko će biti prevaga u timu, ja to ne znam, ali bitno je da pobjedim. Uvijek je dobro imati jaku konkurenciju oko sebe, ali da to ne prilazi neke granice koje bi na posljedku donijele neželjene posljedice. U našem kampu se ne osjeća rivalstvo između sjevera i juga jer svi gledamo jedne druge kao prijatelje i tu smo svi sa istim ciljem i jednim drugima ćemo pomoći koliko možemo. Tako da volio bi da moja ekipa pobjedi, a sad vidit ćemo. Kako se zove ovo? Tovari. Može, ajde, daj pet. Amo, ovdje ruke. 1, 2, 3, tovari! Zagrebački! Mališani!
Jako mi se sviđa znači, ovakav oblik adrenalina i stvarno mislim da osim na terenu moramo se i ovak izvan terena družiti kako bi se bolje upoznali i normalno vidjeli kako zajedno funkcioniramo. Sviđa mi se ta napetost koja se događa dok tražim suparnika i ta želja da povučemo kidač. Igra je stvarno super i roka se, ne znaš ko ti dolazi s koje strane, ko će te di pogodit. Kao igrici, da igraš igricu i tako jedva sam čeka da krene to, da prvi put isprobam to nešto novo u životu. I rekao bi ovako da je možda Vrgoč najbolji, da se najbolje snalazi na ovoj, tako reći, mapi. Malo sam uvijek igrao ove ratne igrice, to me uvijek privlačilo, pištolje i puške, tako da sam se našao u ovome i super jedno iskustvo. Mene je pogodio 2-3 puta, tako da, evo, njega bi izdvojio da je najbolji. Apsolutno se osjeća rivalstvo, znači bilo to zezancija, zabava, uvijek se traži pobjednik i mogu reći da je stvarno borbeno bilo na terenu. Meni je dobro, ovo sve igra, sve pozitivno, ali ja sam više za neke mirnije, za ovo opuštajuće nekakve igre i tako. Više sam za ljubav nego za rat.